ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯅꯤꯁꯦ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯉꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯅꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯁꯨꯋꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯁꯨꯋꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ 5 ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 355 ꯀꯤꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 355 ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯀꯦꯃꯦꯒ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22 2024 ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 355 ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ प्रजाद ख्वाई हाँ 355 इम्पोज तौर लाथोब नुपाजे एम.एल.ए केमेगा चंद्रना मियाम पब्लिक डोमेन थम्बनेब मसा की स्टेटमेंट लोई लेरंगनी रिकॉर्डिंग लेरंगनी ऑफिशियली ओरंगनी प्रेसिडेंट हाइरको अदगी मखा तारकपद नसाई मरुना पपेट का हाइबदो आई नो अजद इंग्लिश की अत्र खंगदब नते यम फजन खंगजै अदो करिनो हाइबजे पपेट का हाइबजे करिनो अदोम द हायन निंगे लेबा की चीफ मिनिस्टर ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इकोनो ऑनरेबल हाइरिसिनेबा अदो अदोम बससी फजब वही बता सिजनसी और डिफरेंट ओपिनियन लेरम भई अदुना दैट्स अनदर केस अदुगा अमना नसाइना ग्रुप हाइब खुननाई बसिगी द ग्रुप याम अम लई हाइबनी खुन नाक हाइबनी मणिपुर सरकार ngमद्रे हाइब नते मणिपुर कनबदा मणिपुर सरकार कतन कनगदबनी हाइबदु नते कोना हाइनिंगिदो मणिपुर नाइब मणिपुर कनमिनरिब खुननाइब मयाम सिदा ग्रुप मयाम अम लई तंबे यादबा हाइबनेबा अदु मयाम दु अखोय बीजेपी नि योए गाइना तौरगा अदोम पुथोगा अखोयगी यंगमन चांस लौनब पोटो तौबिगनो हाइबनी अखोयना हाइजरिसिको अदुना लास्ट में सिलपदा आइना हाइनिंगबसे ओजाबी नांग अखोई स्टेट अदु लेत्रे कनो तौद्रे सेंटर स्टेट कहीं हाइदे कमाय हाइबिरिनोबा सेंटर स्टेट हाइबगिनि सुए ब्रोगे तौन केबिनेट थागिबदुनि हौजि पाउद सु एक्सटेंड तौरेन चीम त लाक्ट्रिजे सिमन क्लियर कट नंबर 1 नंबर 2 एकोन हाइनिंगसि स्टेट गवर्नमेंट हाइबगिनि असांग रपनि मौत सीआरपीएफ बीएसएफ से लेजे स्टेट गवर्नमेंट हाइबगिनि एफएमआर स्क्रिप्ट तौइसे स्टेट गवर्नमेंट हाइबगि कोर इशू एड्रेस तौबगिनि बॉर्डर फेंसिंग तौइसे स्टेट गवर्नमेंट पॉपी प्लांटेशन पॉपी डिस्ट्रक्शन तब पॉपी यांथप पाइबजे सेंट्रल गवर्नमेंट याबगिनेबा तौनो मिसि स्टेट गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर हाइदो लेबा 355 थंबा हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन याबनेबा 355 चनरेन कॉन्स्टिट्यूशन लेत्रे हाइबदि हाइबिगनोबा 355 द इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन की लेरगदु मदुबु यूनियन गवर्नमेंट मदो स्टेट नाथोंना होनबदा 355 यूज तौबनेबा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ प्रोसेस हाइतारेने अदन अदोम सच्ची एकोइन हाइनिंगबदि ओपिनियन मैम लेबे हुजिक दमो जलाना हाइबिखिबदो कोर इशूदु नथैना गुमसेबा कोर इशूदबा ओजाबि मोना मा हाय अखोइना मा हाय तारगदि इंडिया की लेवल कनाना करी कनाय वानो बतादुइसि असेंग अमखक हाइसि रियल इशूदु हाइसि हाबनिदा अतोप मयाम अमा लेरमबे बट रियल इशूदु पलते कोर इशूदु पंदे हाबनेबा कोइ नसाइदे ngangjariजे कोर इशूदु पन्ना तोप पल्लग लेरे हाइबनेबा सिदा अदु ओदा कयंत नते कोर इशू हाबिसि इलीगल इमिग्रेनी बॉर्डर फेंसिंग तौदबनी पॉपिया तत्पनी ड्रग किनी सीगी पोसे मिटो खंदोकपनी हाबिसे मसेम तमुन खंबियो कांग्रेसना अदु कांद शांति लाकनी चाइदि ऑनरेबल एमपी ना ngangiba मयाम अहि मरुन एक्सप्लेन तौरिसे असोइबा नाकने हाबिसे अदु सोरे अदा सोरेना सरकार कमायना मतौगरना शांति लाकदगे कदौगदगे कनाना कदौबगी थोरखिबनो हाइबगी असेंग पोषक सिंगदि पंदे हाइबनिको सिने थमजगे स्ट्रेस तोइना लाक्चरगे दास्ट्रेस ngasi बीजेपी ऑफिस सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सु फमा माले अदो हारिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अदु सु दास्ट्रेस सु याम फजने सु थबिग्रे दुका लेरिबा एमपी बिमोगी वाफम खक खचरबदा अखिगी लेरिबा मणिपुर की इशू सिगी मतंग दा हाइबतारे मसी सेंटर ना तोखाइना लोबो यारे मसी नेशनल इशू अमनि हाना फोंदोकिबा मसा मतंगसिदा कमाना थम्बिनी ओके थमजगे हान मोक्ता ngasi gi thorom sibu yengbireba मणिपुर की नुक्सिजरबा प्रजा सिंह kai khumna buchari amadi ngasi gi thorom sigi discussion show sigi panelist obireba yumaru bangim chandra amadi aigi tamo jalan kai khumna buchari loinana aigi chanbusu kai khumna buchari muziki question do hai topic sida oina lak age han hai ta topic sida hai se MP Bimol 6 JPC to visit Manipur hai na court to bi male joint parliamentary committee hai ba ama lai parliament ki oi ba hai ta committee JPC hai ri is हाइरक त्रिंगै द ओजाबी मोन न पल्लिबे सेंटेंसिंग दो मोगी ओजाबी मोन की कई कई नो फैन क्लब हाइबर कई नो अमसु ले इंग्लिश याम खंगब कंबु लेबा माले
मधुद हाइरिसि कइनो हाइ कांदा JPC फॉर्म तौरगा इरांग सि कदाइदगी हौरखिबनो से थिगतनबा हाइबनेबा मीन्स इरांग दुगी मरम जो थिगत हन्नबगी दमदा JPC एम फॉर्म तौरगा मधु खंगनबगी दमदा विजिट तौबियु मणिपुर हाइबनेबा JPC जी को दैट मीन्स कइनो हाइबा कांदा ओजाबी मोलना खाइनिंगी बसे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई चैनल जो थंबिखरे अदुगुमा प्रेसिडेंशियल स्पीच दा मोशन ऑफ थैंक्स की अदुगुमा खुदोंगशाबा म लौबिरगा यामना प्रेशियस ओइबा अराउंड 16 minutes approximately है तारे को हेन बय ताबे अदवाई चांग दो अरमनी मदु याम प्रेशियस ओइबा टाइम म लौबिरगा हाइरिबा मोशन ऑफ थैंक्स टू द मरम ओइरगा मणिपुर इशू सिदा ओजाबी मोन वांगांग बिबनी यामना लेबक थीबदी ओजाबी मोन JPC फॉर्म तो बिरगा मणिपुर दा लाकबिरगा इरांग सि हरपम थिदोपा हाइबसिना ताकपदी ओजाबी मोन से हाना दगी इरांग सि हरपम सि खंद्रबरा हाइबसिने You have got the time. You have got 16 minutes. You have enough time to explain that why the present crisis has been going on. Hai ba dum yare ba. Ozabi mo je kori shu khandre je masagi ngarang ye dum statement ma JPC form tok je habasina dum ta bani. Yelomi kanwani chapi khiba Manipur gi saktam nga kani na chapi khiba adagi akhoi gi relic kem da lebi sing mayum da hanjil hangani haina yamna lauramba yamna vocal oiba respected honorable LP Ozabi Mol na Narang JPC form tongnaba hairapasina hairaga Manipur Irang horpam thigatsi habasina takpadi Ozabi Mol has no idea that why the state is facing such crisis habasina in haijaning is English ta ngang kibagi ngang dabagi wadu natte luridi karin haba kanda Manipur ngasi thoi Irang sigi root causes how it happened why it is happening kanagi marakta thongna Irang no kadobagi thokpano Kanana misam halakpano kanana maitai yum mai tharakpano kanana pigli bi angang chahi tha taruk angang yauraga nupi yahum yaunam miyathina halakpano hairi basi masi tawrakli basi kanano they are those cookie illegal immigrants and they've been supported by the cookie Joe terrorists see forward parliament the high ngamdraga madu forward high bagi mahutta kari mana ama high yam nuaitaba cookie militants Militants na mission hatrane. Was there any evidence that militants killed the innocent people? Mission praja haliba nupi yang khak na haliba sing adu waikun kawi they are the terrorists. Terrorists pa wa haigon namdaba adu bomba guts leizadaba Manipur da ngasi thoi ba Iran sida mama kaya macha kaya na mapi kandri nupi obi kaya mapuro ba kaya na piran kandri maru mapang kaya magi mapang kaya na bagi ngasi pi kamnadri ba thamoi de sai mangatani sigo ba thamoi de sai ba timing sida Manipur gi Iran si kadai ba gi kamdau na horakhi bano kari gi damak na si Manipur de lebe yellow mi ko no wari bano hai ba gi real causes of the present crisis bawa on the floor of the house the thambang ambidragadi I think you may not be the representative of Manipur adonna board phanaga ka khibado Manipur gi valley area na board pi khibani valley de lebe Manipuri sing si wari ba si kari no so Ozabi mo na khamde ba kari gino Ozabi mo na what he promised to the people of Manipur ai na board kar ga kari taru kani habiram ge ba yam thina sentiment so eba adu na te be khuna pambadi yes Manipur gi matang na ngang bi we will all support Ozabi mo yes he has the ability to speak he has the skills to deliver the things on the floor of the house never but maru oiba wafam do yamna tangna phangba 16 minutes to the maru oiba wafam do hairat pe haibane ba koina hairisi hairat pagi mahutta JPC semaga Manipur gi Iran se kadai dagi horak thigatsi haiba taraga that means horak pando Ozabi mo khangri haibane ba khangga on the floor of the house thamo ba record never do record on record never national the not international level the uri ne parliament the wang pagai base aduna adugumba yamna opportunity ama phangba matam yamna precious oiba matam ama phangba matam za Ozabi mo na ngang ga dabana ngang hauda adigi ngang oidabana he ngang khigum taw aina sum yengzaba da haitare not as a BJP spokesperson or not as a political party mihut ama oina natab as a layman Indian ama oina in uzaba da haning basa Ozabi mo na ngarang ngang idudi Maharashtra dagi lakpa MP amna sungang ba yaba wa ne adagi Arunachal Pradesh dagi lakpa MP amna sungang ba yaba wa Kerala dagi lakpa na sungang ba yaba wa ne yamna general oiba kanu ne delivery ne to bikri do yam general oiba point ngakta ne ba haibiri do koina pambadi adu natte ba ngasi chai bisigi maram se Ozabi mo da kun Ozabi mo palle se respect kai kholi
इंग्लिश दा एड्रेस दा वाही तेम हारकनी को माई फैन क्लब का मुझे ज्ञान मुना ताबियो ओजा बिमोन हाइबसी ऑनरेबल एमपी नी मणिपुर की मियोय लाख कुंत्रा के महूट सिल्लिबनी ओजा बिमोन नंगसी बोट काबिरी बसी वैली दे लइबा येलो मी सिंग ना बोट पीरगा ओजा बिमोन बोट काबी गिबनी ओजा बिमोन बोट कारगा मणिपुर अखोइना मणिपुरी अखोइना एक्सपेक्ट तौजबसे मणिपुर दा थोइबे इरांग सिगी मरि चुमना थंबीरगा हाउस दा सोल्यूशन अमा लाकना होनरकनी हाइबगी पोसेप्ट दुनी सिदा सोल्यूशन दी रूलिंग ना पीगदबने हायरानी अदु तारगदी नांगुरनु रूलिंग गे अदु नाइरो हायरप याइबा खोइसु अदु नते बेखुना पामेदे फंगिबा मतमदुदा हाइबा याबा वहिसिंग दो अखुना हायनिंगबा अदुगा नांगबा याबा सिंग दो नांगनिंगबनी आई फर्स्ट राउंड सिदा याम सांगनदी हायनिंगबनी याम सांगना मतम लौजरोगे अदु याम नोइतबा अमगा हाइजेगे ना जाबि मोन हाइबसी I 2 point katang I quote tawjai ahanbada I am elected by the people of Manipur I hanging base oza chumi you are elected by the people of Manipur you were elected by the people of Manipur but really badi unfortunately karino haiba kanda adombo vote piraga vote kahan khiba praja singi awabadi oza bi mon ngarang pandiram dreba yelawi ekoi ngasi wari basi kanadagi noba yelawi ekoi bo haliba akoi yum nei thari si kana noba oza अदुबो पन्नन नंद्रगदि ओजाजिबो अखोइगि म्यूट ने हाइबसे अई काइरेबा बीजेपी की म्यूट नमने मरमदि मणिपुर एमपी ने इनोगी एमपी ने ओजाजे अखोइगि म्यूट नेबा अदुना अदुगो मनुमाइतबा अदगी अखोइनि नुमाइजदबसे तामजे यामना सॉफ्ट कॉर्नर अम पीबे मोंदा कुकी मिलिटेंट्स काइजनबा कुकी मिलिटेंट्स ना अदु तवि जिरी ददु हाले सिजो अखोइना जिरी की पोसिक ओजाबि मोना पंदे पंदे ओजा फ्रेना पंदे पंदे ना हाइबदगी ngरang फाउदी लाइबक फबा हाइगद्रा पेतम दि पले पल्लेसिना करी है कुकी मिलिटेंट हाटपा अदु अदा नो दे आर टेररिस्ट ना हाटपने था तरु के अंगांग दो नुपी अहुम दो अंगांग अहुम दो सिगुम्बा यामना करी हाय तारे हायनिंग पोट अमा हायरक्तबा यौरक्तबा कोरिसु पलक्तबा अदे रूट कोजेस सिंग पलक्तबा से लाइबक थीबने दो सेकेंड मान पनबा मगा ओजा ना पंजबा पंदीबा म यावी some militants in Delhi are nurturing by some political leaders haibra political party haibra adumana haibani aina hajening se kanana noba Delhi da laiba militant khara yokhatle nurture tawre hairi si political leader khara na political party khara na karamba party no mek sing namta haibi oba Delhi da nasi laiba militant haibi si kanabuno mek sing namta thambi oba jabi mon on the floor of the house ta Manipuri khoi bo kangani chatkhiba Yelomi akhoi bo kangani chatkhiba yelomi nam tam namna leiba value the militant sing ase political party na link khatpani haiba taragadi ozabi mona haini bisi Manipur da khungai ba ahin tungna ningthamgi ahin sida thuri dama lullaga jacket dama lullaga chingkhong da chingya da labuk tawju Manipur laiba akhoi bo protect tobiruba khunnak pa sing asibu ba ozana haini bisi Manipur kangani chakhiba sing adra Manipur kangani chakhiba ozabi mona Manipur kangaba honor ba khunnak pa onchilaga military na mo habi rakta aragadi Manipur si kari no ba ozabi mona khoi ba mai onchin bidi si kari no ba khunnak pa lanjadra ba Manipur ki saktam kai dana ba honor ba ayin tintum dana lejaba khusu krai mase nomai mate ko nomai ni harakani record torakani honna खुजु खुलाई मसागी लैजब पाइजरगा चिया तम याद मणिपुर नाइबा अखोगी खुनाक सिंग अदुगु मिलिटेंट ओन ट्रिप तौरपगी मोंदा वैली द मिलिटेंट नाम मा पॉलिटिकल पार्टी सिंग नचर तौरे हादिसे करम कनागी पॉलिटिकल पार्टी न नोबा अदु रे कोर्ट ने हाइबिरिदु मसिना मरम ओरगा करिगम पार्लियामेंट दा मयाम गे कोर्ट ने मरम ओरगा मणिपुर दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ठमकता रगदी अदु ओजाबि मोन रिस्पांसिबिलिटी लौगदमने हाइनिंगेबा करिगम लेब थीगना गरा ओजाबि मोन हाइकिबो वइजना आराम लमी द चटखरगा मणिपुर द लेरि बनन ngasi na sing ase masida action tawna gi damak na pr dhamak taragadi madu nam kana risk lodui no adom na chatkum si yamna sensitive oiba issue ni onam de si minister and bilen he haiban noi ta bam leibani yana ba tagum si aise political party oru su yana ba chatkum se ba yamna sensitive oiba issue ni adana yamna lebak thi bani Valley the my on chilapa, belly the mount chilaka chakki ozabi mona, belly the nar on sing the youth sing on chilak pasa and like tibani. Adana, I first round the shilak pada in hygiene masi. Narangi duma tate tasena, nahan, ahan bagi the young narangi totally flop. I the hadi in a kali flop, I the Pazada alone in the second, but totally dissatisfied oiba adugumba narangi speech ni. Mamang giduna I little better highway, nahan giduna, ahan bagiduna, narangi do they very, very
करी है तारे बिलो एवरेज द लेबा दुगुंबा स्पीच अमनी ना हाइजगे मरमदि करीनो हाइबे याबा पनबे याबा मणिपुरी मरु ओइबा सिंगदो मरु ओइबा फंगिबा यामना तांगबा मतमदुदा पलमदे ना सुमाइन थमजगे आमरो यम नुगाइजे अखोगी satisfied ओइबा स्पीच अमखक्ति ओइखिद्रे अदुगा अखोगी जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी सेम कांदा अखोगी मणिपुर विजिट तौरकान मणिपुर की इशू सिगी मतंग थिजन मिनसी हारिबसिनदी कोर इशू से खंगद्रबा हाय वाफम हंगबिरै याम नुगाइजे ए मतंग दामु अरोइबा राउंड सु ओइगदोइने अनिसुबा राउंड सिना ममांग अखोगी एमपी ना फोंदोकिबदा अखोगी लेबासिदा कॉन्स्टिट्यूशन जे चटनरिब्रा चटनद्रिब्रा हाब क्वेश्चन अमा से याम कन्ना हंगे अखोगी 75 years of constitution की अखोने सेलिब्रेट तौ तारगसु मणिपुर ददी constitution जे तसेना चटनरिब्रा हाब क्वेश्चन अमा खंगनी ममांगी 2023 इरांग यामना कल्लिकांदा ऑगस्ट चा अखोगी असेंबली मिफम फंबा मतमदा सो अखोगी मणिपुर की इशू सिगी मतंग खन्नादबिदा अखोगी 1.5 hour खतंग अखोगी असेंबली फम किबगी मतंग सो पल्ली अदुगा अखोगी मणिपुर की जगह सिदा अखोगी एज अ मैटे अमा ओइना एज अ मणिपुरी अमा ओइना हाबे तारे चटपा मफमदा सेफ ओइरिब्रा हाब क्वेश्चन अम सोले इवन अखोगी हाई सिक्योरिटी अलर्ट ओइबा अखोगी आर्मी कैंप तगी फावबा मी मांकिबगी पोर होजि फावबा लेदिबने अदुना अखोई प्रजा मियाम से कयाम सिक्योर ओरगे हाब क्वेश्चन अम सो हंगी अदुगा at the same time aina chief minister ge ofang ka pusalabada world wetland day thoramda koi chief minister na phongdo kibada mamang de koi gi numidang pung 6 taragadi mayam se mapan thokpa kinarami adu hojiti law and order gi phase faglabina koi gi security ga praja miyam ga leinari ba mari se phagalakpana marom marakan hojiti adu gumbagi issue se leitra ba form se thambi ki comparison da kamai thambini sanai du thamjadringi da oi mar bangkimna I'm fazana hankiba atra makaktangai hajarake jiki formation of JPC to the haibasi to investigate the crisis haibane what is the meaning of investigation thijinba thigat pai du ne kadobagi no thijinri du sibaw hai ngamdri bra oji paw it's almost 2 years hoji paw hai ba ngamdri bra kana na thon bano je adu ne go sori do dum adu gi sob ko no du laigano haibane da nasi manu bu de thoi be rang sibu BJP ne thon le bra ba मैं उन द तौरीबा मैते की युमै थारिबा अदगी मिचम हाली दुगु मदुबु कनाना तौबनो हाइबसी हुजिबो खंद्रिब्राबा सिदा ओजाबी मेनगी लांगिबा मयाम दु तारगा मदुगी नुनाइना बो वही दु नत्ते बा खोइना पामिदि तो मनंग इसिंग थई तो मनंग जु थई दु डायरेक्ट हाइ वाइबनी ने अदुबा हाइ ngam इसिंग गा थाव बा मैक सेन हाइ ngam द्रदि कमाय आदिनो मणिपुर ठुगाइना होनरिबा यूनियन टेरिटोरी डिमांड तौरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरिसिबु बीजेपी ने तौ हाइब्रो नत्र कनाना तौ हाइबे तौरिनो सी तौरिबा कमुजि थेमरि जे कनानो बा बीजेपी ने बा सी थेमरि जे ओनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बा सी ओनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बा ओजाबि मोने हम ताइनरि जे करि मरम नो ताइनरि दर थिंग होबेरा बा ताइनरि जे मितो खंडो बगेरा ताइनरि जे नत्र बॉर्डर फेंसिंग तौर बगेरा बा ताइनरि जे स्टेट गवर्नमेंट कम तौ दे बॉर्डर फेंसिंग तौ स्टेट हाइबे तौरिनी असम में मौत सीआरपीएफ बीएसएफ सिलीजी प्रजा खुलाव स्टेट गवर्नमेंट तार सेंटर हाइबदगी एफएम आर्डन अनब रेगुलेशन तौना स्क्रेप तौरी स्टेट गवर्नमेंट हाइबदगी तौरीने सूम चटसे हाइबनीदा कईनोम चटलेमे कुकी मिलिटेंट कुकी आर्म ग्रुप हाइबदगी सॉफ्ट वर्ड टू नते बेखोना पामिजे हु आर दे मिसम हालिबे सि कनानोबा मिसम हालिबे कुकी टेररिस्ट ने हाइबे सोम दा हाइबे हाइबनी टेररिस्ट ने थोन बनेबा illegal immigrant cookie jo terrorist in Manipur ki Iran je thon bani sibu si high number je kari gino hai bani da adu militant armed group that is then kari heta re adu di honorable MP to gi fazana ba wahi ne ba that means he gives some soft corner adu ne makuk ta hai ri do soft corner pina gum se ba yau da ba adu ge da gi ya na ba ngaki ngang chin ba adu na te be khoina pa mi se Manipur ka ja wa re ba Manipur ka ja wa re yellow missing wa re ahin tum ben hamdre पाखले कुकी terrorist ने के दौर के गेना मसी को मत तौरीबा मिसम हालिबा इको यु मै थारिबा मीदबो हाइ नंद्रे दो करिनो मोइना थाइजिबो सोम द सटना सेबा सिदा यामना फजनबा हाइबदुदि बसन पीबदुदि याम लाइए मसाइ जै मरु नमा हाइबी की योर पार्टी हाइबो और माने चेयरमैन दा हाइए दो नचर हाइबा आंग अकोइ दि कनो लालौ आ मे वैली द मिलिटेंट खरा आर्म ग्रुप सो हाइदे मिलिटेंट हाइबनी वैली बेस्ड मिलिटेंट खरा नचर तौई by political leaders of your party haiba adu daina haijani sa karam party no waikona na chato sing te hairo ne praja da kanana sigom ba praja da sigom ba yamna kano create to thabak si tawbi ga no ba karam political party amata ne india ki history da lalo ba lingkhat ba ge ba lalo ba yo ga thamge ba
lalauba yoga thamamba yai maramdi Myanmar dagi MP oram misek tu kojinaga foreign passport pisilaga moi nam de yo thamanga su changaram badudi adudi yopne ha yai akoina kana kai dar kari de yoge ba your party ga hai badu yo e ga na akoina adugumba praja da yamna kari hai tare yamna lana uhna ba wadu dai strongly condemn tawi adune akoina haijari do BJP na lalauba yo e hai bane ba ai maru bagi na ni do khulai pai ba militant na do wahi do matlab dare da do hayo ba adon mari chanagum se madu proof tv ro ba manipur lang na bo hona ni bo honorable chief minister si da bo chairaga manipur irang mission gadra ba nate manipur irang mission gadra ba honorable chief minister na adu tawdre ada tawdre hairaga ojabi mo na khali manipur irang mission gani sira ba honorable chief minister na tawri ba thamak din tawi hayo na do parliament da if you have guts waron wat thing ba si tarok bane mito khalo ba si tarok bane bodon fencing tarok ba si tarok bane habi udana adu di hai ngam da ba no honorable chief minister that is the politically kano wang na trade the personal tasila bani ojabi mo na honorable chief minister chaina bro ojabi mo na parliament da chali du bo akoi di kai ne sengna no na sama dim si adana ai manu kisi am di yami khadang khadang matak matak panjagi am sang na lojaro ke ko akoi gi cookie arm group ka hai beji cookie arm group si kana na no cookie arm group se si ge term je cookie arm group ada term je kana na manipur introduce tawgi ge ba who introduced the term cookie arm groups mi tara mari le group to rawa cookie arm group sai dise matam mama more chapada yakshan matam da sen khai group to rawa cookie arm group sai dise kana no mo do mi tara mari le group to na taw su to biram do adu gi tim ne ne ba masi mission hal se madu yoga thamam do kana no ba Myanmar macha me am kokchillaga Myanmar da MP o mi o kokchillaga foreign passport piraga India ga mena mari de school to ne mi do kana no ba hai de singuna hat pane ba khoi mai te gi macha me amama ilaw me amama iche ichan kaya ama angang nabi kaya ama hal naman kaya ama hal libase thabak suba satpada madu hal libase madu terrorist ni ba hari namdana militant group ni arm group ni na sima sida na haki nungai na ba ai di sum khanjile adu hai daga kuki gi support phangani khandi bra ai di khandre confused la hai music se aduna aseng aseng ba hai na si sida nga ki yana ba tobi no ojabi mon de ko na haije ba ojabi mon na chali do congress ka kinate you are the MP of Manipur state you are the representative of whole Manipur state congress ki wangang ba sapni har na congress ki khakta nangdi ro parliament nangdi ro mu ko na haije ni se parliament ngang ba tar ga di whole Manipur interest nangdi yo Manipur ki ki banga am ta hanu lanji kana na thon na kubi na thon na har private tabam ti yeng se adu ba wa hai ngam dra ga masida law and order that 3 the law and order kari problem lege May 3 2023 the law and order wa lai ri braba adu matam da BBF thora braba kainom de ka sat le ba sum si akoi yam no ngai de ba sin ne ba koina ngang ba ya da ba si da bu Manipur ngai si kana na no si ai maru si po khang bi bro Valley the Manipur saktam kai bi ya ro hari si kana no si po khang bi braba adu tv da hai wa ri braba ngasi Manipur ngak pa dabo to mani madi khudai sele ngak pa yaroi madi tuti yali madi muslim ngak pa yaroi madi pangani ngak pa yaroi madi adu ngak pa yaroi habnate Manipur ngak pa se Manipur masa sing mathong ne adu ngai bi sing adune ko na ngasi khul ngak pa hai se it includes everyone adu da khoi adu da hai bana ta khoi adu ni no that's really wrong ai khoi Manipur na da ngasi nongai pai bo gara thenner ga mai tai khoi maru on geluni khoi nga isi kana no je hoji bo khongri ba congress kambu aduna akoi gi thamoi ji sa la ga mo na hayo na bo hotna ga ga nom tawri ba adu yeng na bana tar ga madu recording taw ga khoi ji pura eta tre taw no honna ri ba khang de ba ngasi Manipur ngai ga si kana no si bu ji pu BBF akhaktani ga ba gi no ngam pu thok pi de no there are so many groups who have been protecting the state of Manipur there are so many leaders who have been protecting the state of Manipur Manipur ngai se leader yami group yami madu lena pallaga di kanom da chatkani aduna aina hajini muse chan ekhoina yamna sentiment sokseri se haibi yo ngang ba hai loi yai ba khoi constitution yam khang mane ba banana constitution ga yam hairi do banana republic in Manipur ga hairi se yam hai ba mi ni philosophy gi obo khan hai ga dra yam sagat pai tare ne adu na te ba hujik darkar oi se yum si mai sai bane ba yum mai sai da basan darkar oi mai du muthat padu ne darkar oi se mai du horok ban do hai ga di kamai na muthat ti du no ba mai horok ban do hai o ko mai sai je si maram de ni ko hujik sai ai praja ware ina ga mi na shimbiu su are ko na ya de su no mo ta su ko kanona osabi ne mo ke to na haji na parliament da hai bro
amta haibiyune haigrabra abrogate tawna sude yade hari suje sigi group se abrogate tawira moina misam hali jo jabi mon haigrabra hausta suji yadaba di manipur mi khurumna yadrabane sima khangbiro aduna sigi suji kanana torme kanana yokpirangme si suji khudona khoda tambirami congress matamna tambiramani koina su palisi karigino sugi timdong asai hairido chatle khole adu tore da tore sigi pose abrogate tawbiru je koi gi government BJP government ornament chief minister government haireba congress ki kana hairage abrogate tawbiru from the set seba aduna losilakpa only last 2 minutes aina hajaning basi sentiment am henjin khibage asoi aran mam yoram madi yai nang thoki boida kan wa haram madi yai adu manipur ngak pa basa manipur ni ngak da bani manipur ngak pa nagaland la pa mi manipur ngak ha basa congress na khangbiyo honorable MP ojabi mon khangbi da basa manipur ngak ka ara ga manipur amo ne ek tabiyo manipur ngak ka ara ga manipur amo ne wangang biyo yang na bagi maung da wangang ga ekoi pende ha bani pende ba basa democracy da politically allegation nate side pende yorok te hide bani akoina hide ha basa high ha bagi proof the bibi hoba aduna sigo mam laikre aduna lo silakpada last 1 minute kata sunai mangaira mani khale aina hajaning basa masi manipur da thoiba manipur chaiba mai si mutat kani chapi khiba oja bimongna masi mai mutat bagi mahutta mai asigi mutat na bagi hai bagi mahutta thengari basi kana ga no manipur ngasi thoibi rang si kana ga no ba kana na horpana yu mai thaba kana na horpana mi cham happa kadai bagi kamdong na horakhi bano ba kada kana no politically solution demand to resume UT tawriba adagi separate administration P wari si karamba kangbu no ba sigi kangbu se makhoi jide they are the illegal immigrant haiba se osabi mon house da thambi oba okay adu da ekoi na haidu se osabi mon ko ri sungange na ko ri sudam ta ngang dre adu na chief minister se phatre prime minister phatre adu na solution am ta lawoi honorable chief minister phatre ai se drug thimu bagira ai na hangi si honorable chief minister phatre ai se border fencing to biru bagira ari mi to khandu bagira ba anu honorable chief minister hai na osabi mon ngarang 16 minutes da minute tare haidu do honorable chief minister sinduri se kari ginu ai do maramam ta pibi oba mito khandok bagira ba sindu se border fencing tarok pera ba sindu se drug thimu bagira legi reserve forest kalu bagira ba maramam ta pibi oba aduna somda chat suji sidi politically adu adanate kuki gi taradu laga sarkar ga semani khandiru nuko hujiki timing sida any party ai last one haije ke gosima any political party in the manipur appeal tabjege kuki ge mele taradu laga sarkar semani ga na khanbagi wakhando aina hajaning base manipur kairadi sarkar lairaroi ko manipur kai dana bana honagi si sarkar semagi wakhando ngak topi ko manipur se amna warabani wariba manipuri amo ina ngangje bani BJP amo ina khantang uragadi suresh na aphaba ngangasu sukta taroi phatta bangangasu sukta taroi aduna ekoi na haning badi politically gi lairiba background loina hanjung naraga manipur gi ekoi gi kwai gi maru oba kori suse manipur gi saktam kai daba illegal immigrant gi FMR script to hari ba program se sigi kori suse jam clear cut thamasi masi ek thamdraba ai seng adum haijarge JPC phana semo adum lan adum sakani maramdi tim mana ama harakani political party mana ama harakani ba manipur gi sude illegal immigrant thon bani se congress ni machin chung ri baudine JPC chama semasu karimta kana roi maramdi na khoi gi khalli ba kori suduga manipur pajana khalli ba kori suga manade ha se congress taina sumana haije okay last round gi na hojiki maru da haibado ai workout ki do kanoni sugi resolution lawni je khangi ne ba business se dum phongi ne ba hana kai do gode kari to gode ge numitu da haisi ko aduna workout to budu ta sing workout tawri bagi maram do issue ji ne ne de ha bani issue ji maru maram ni su ge project to ba haise aduni da do workout to ki budu dum clear oi biu workout to ki budu maybe atop issue ram ba but resolution lawu da congress su ga yawgi de su ge project to gni ana legislative assembly da resolution lawu da congress ke mele manga yawgi de workout to ki ha bisi mane ne thamjani se adigi amana akoigi hojiki 355 ki do manipur da 355 impose tawre na kwai de hana public domain da lauthui bu nupa ja congress ki president iki honorable MLA ke mega chandrani January ki tang 23 2024 all political party meeting tawroga thorak pada sumana manipur da 355 impose tawra me honorable chief minister na political party meeting da high re na masana lauthoki bane ba aina hajari se aduna si Pajada quite a hana 355 impost and Lauthuibu Pazi, MLA Megatanana, Niam the public domain the Thumbneva. Aduna Masagi statement, Loyal recording Lamani, officially the Moramani, President Aman Harak Pazico. I think Makatarakpada, Nasagi Maruna Papeka Havado, I know I said the English Katrakanga Banate and Pazana Kanze.
अदो करीनो हाइबसे पपेट का हाइबसे करीनो अदोम द हायर निंगे लेबाक की चीफ मिनिस्टर ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इकोनो ऑनरेबल हाइरिसिनेबा अदो अदोम द सेसी फजबा वही बता सिजिनसी और डिफरेंट ओपिनियन लेरम भई अदुना दैट्स अनदर केस अदो अमना नसाइना ग्रुप हाइब खुन नाइ बसिगी द ग्रुप याम अम लई हाइबनी खुन नाकपा हाइबनी मणिपुर सरकार ngमद्रे हाइब नते मणिपुर कनबदा मणिपुर सरकार कतन कनगदबनी हाइबदु नते कोना हाइनिंगिदो मणिपुर नाइब मणिपुर कनमिनरिब खुनाइब मैम से ग्रुप मैम अम लई पनबे यादबा हाइबनेबा अदु मैम दु अखोय बीजेपी नि योए गाइना तौरगा अदोम पुथोगा अखोयगी यंगमन चांस लौनब पोतो तौबीगनो हाइबने अखोयना हाइजरिसिको अदुना लास्ट में सिलकपदा इना हाइनिंगबसे ओजा बिनो नांगांगिबा सइबा अखोय स्टेट अदु लैत्रे कनो तौद्रे सेंटर स्टेट कइंदा हाइदे जि कमा हाइदिरिनोबा सेंटर में स्टेट हाइबगिनि सुए बोगे तौना केबिनेट थाजि बदुनि हौजि पाउद सु एक्सटेंड तौरेना चिएम ता लाक्ट्रिजे सिमन क्लियर कट नंबर 1 नंबर 2 एकोना हाइनिंगसि स्टेट गवर्नमेंट हाइबगिनि असांग पनि मौत सीआरपीएफ बीएसएफ से लेजे स्टेट गवर्नमेंट हाइबगिनि एफएमआर स्क्रिप्ट तौरेसे स्टेट गवर्नमेंट हाइबगि कोरि सुदो एड्रेस तौबगिनि बॉर्डर फेंसिंग तौरेसे स्टेट गवर्नमेंट पॉपी प्लांटेशन पॉपी डिस्ट्रक्शन तौबा पॉपी यांत पाइबजे सेंट्रल गवर्नमेंट याबगिनि नेबा तौनो मिसि स्टेट गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर हाइबम लेबा 355 थंबा हाइबसे कॉन्स्टिट्यूशन याबनेबा 355 चनरेना कॉन्स्टिट्यूशन लेत्रे हाइबदि हाइबिगनोबा 355 द इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन की लेरगा दु मदु यूनियन गवर्नमेंट मदो स्टेट नाथोंना होनबदा 355 यूज तौबनेबा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ प्रोसेस हाइतारेने अदुना अदोम सेटसी एकोइन हाइनिंगबदि ओपिनियन मैम लेबे उसी को दमो चलाना हाइबी की बतो कोरी सुदु नथैना गुमसेबा कोरी सुदबा ओजा बिनो नामा हाय अखोइना मा हाय तारगदि इंडिया की लेवल कना करी कना वानो बता दुइसे असेंग अमखक हाइसी रियली सुदु हाइसे हाबनिदा अतोप मयाम अम लेरमबे बट रियली सुदु पलते कोरी सुदु पंदे हाबनेबा कोइना साइदे ngangजरिसे कोरी सुदु पंदना तोप पलग लेरे हाबनेबा सिदा अदु ओदा कयम नते कोरी सु हाबसे इलीगल इमिग्रेनी बॉर्डर फेंसिंग तौदबनी पोबिया तपनी ड्रग किनी सीगी पोसे मिटो खंदोकपनी हाबसे मसेम तमुन खंबियो कांग्रेसना अदु कांद शांति लाकनी ना चाइदि ऑनरेबल एमपी ना ngangi मैम ओही मरुन एक्सप्लेन तौरिसे असोइबा नाकने हाबसे अदु सोरे अदा सोरेना सरकार कमायना मतौगरना शांति लाकदगे कैदौगदगे कनाना कैदौबगी थोरखिबनो हाइबगी असेंग पोषक सिंगुदि पंदे हाइबनिको सिने थमजगे ओके यम नुंगाइजे